Ang ni mentangi don baro ki artis bersih mentah aku ke music video kepala ai keteng ngapot di ai keteng kayak ai keteng kin sai hadir saya ini ke music video kin setiap apa ke channel kepala ai keteng Dajjal Film Production hani kidan bun ki artis ba kila itu di mat ini dan di Erisha ini di Barwai di Donald PCT Donald anda ini dan di Daryl ini dari Badbit Syat ha Badijan Ru Ibai Bai Kai Syat Bai Kai Syat lagi mentah dari Richmond kasna was mai aim dalam babati wala keren bat harni ka poru idan iwe I aktas barang thamai ngabri thu repi aktas barang thamai te aktas ek ten jopi batai e ba khak te ba kitim ya fi ai e ba sona ini di Barisha Kharkrang bersih mentah ya kan di music video harga juga pot ini mentah banga Michael Paurup tunjuk bagi Barisha Kharkrang dan ni doni ini balik ranbit ha ini bikas new ini metal right ini banyak itu tidak ini tadi ini perlok bajan jangan ini perlok bajan jangan dan FT aja jangan masih ada buruk oke de ngantri curi pi produser berkelas jangan di music video de channel ke balat channel ke turi ke balat acting Dajjal Film Production but ngapan ka jingsan pi ki pai ba mafila tulisan ka por mafin ai jingsan jangan di music video ke bathma ke di ka jingrai shot de ngis scam yo ban shot lang let's see how new November December ke supply ini music video ngintip la ngin polite ka sobha a jingsan le ini di try trong channel ba ka jong por ini producer trong ka ne ka jingrai di ba kerteng je mensong ba ya ka music video setiap apa ka channel kepala acting Dajjal Film Production but ini di Donald Barwai ini ke Jingrai di tanggane Barwai ini di Magic Shadow Barwai nanti Ketai Barwai dah mana betul Ila Benta Lindo yang ini jual Barwai Ila Benta Lindo but di Donald William Umlang Malaysia Manca dan Michael Paurup tadi mana di Bari Keran mah Bari Barisha Kharkrang itu tested oleh kita. Tentang ini saya dia pakai isu. Presibun, Malaysia Jangu.